Ovo je Ariljac Marko Poledica, kome je noga kraća za 35 cm, što ga ne sprečava da ostvaruje svoje želje. On svojim primjerom pokazuje da se svaki izazov može pretvoriti u podstrek, jer uprkos invaliditetu živi uspešno, samostalno i sa jasnom namerom da sebi izgradi što lagodniji i kvalitetniji život. Arilje je malo mesto, mala sredina, ali narod ovog kraja važi za izuzetno dobar narod. Moje funkcionisanje, pa sad, šta bih mogao reći, zaposlen sam u jednoj firmi, radim, već 10 godina sam zaposlen, od nedavno sam se vratio na selo, vratio sam se svojim korenima i svojoj tradiciji, već 2 godine je prošlo kako sam se preselio na selo, bavim se zemljoradnjom, bavim se stočarstvom, aktivan sam i u sportu u Paraolimpijskom komitetu Srbije, aktivan sam učesnik na Paramosi igrama, šta znam, mislim, malo mesto, ali ima mogućnosti. Da bi jedna osoba sa invaliditetom uspešno i lagodno živela, Marko naglašava da se ništa ne dešava ako čovek, pored podrške bližnjih, sam sebi ne dune u sopstvena jedra i ne usudi se da krene dalje. Za osobe sa invaliditetom jako je bitna podrška, najpre svojih bližnjih, a samim tim posle toga i podrška sredine. Sad, osobe sa invaliditetom, veći broj njih je uljuškano u neku svoju zonu komfora i nemaju baš toliko poleta za neke nove ciljeve, za da kažem, uzdizanje sebe, nemaju toliko naboja za nekim uspehom, ali znate kako, ja to doživljavam sad, ne mogu sebe karakterisati kao većinu, ja imam svoj način na koji to gledam. Naprimjer, moj život je već godinama unazad definisan time da sam non stop u nekom sistemu gdje sam sebi postavljam neke nove granice i onda izlaskom na te granice nove, iznova nove i samim tim to napredovanje i taj uspeh koji postižem, nebitno da li je to na poslu, u sportu, u poljoprivredi, gdje god, kad postavim sebi neki prag na koji ću se popeti, kada se popnem, ja samom sebi duvam u sopstvena jedra. On naglašava da su izazovi svakodnevni, a da svaka srušena predrasuda, barijera ili izazov stvaraju lakše funkcionisanje u bilo kom budućem radu. Čovjek se ne osjeća isto, svakako. Kad čovjek prevaziđe neku svoju barijeru, neki svoj strah, otvori mu se širi spektar mogućnosti, svakako. Samo to sanjarenje pojedinca i samo to postavljanje ciljeva znači mnogo, bar meni znači mnogo. Jer kad postavim sebi neki cilj, radim na tome, borim se, trudim se da to ostvarim, ja kad ostvarim to, dođem do neke faze blaženstva, dobijem mnogo više poleta za dalji svoj rad, za dalje svoje zalaganje u životu, u sportu, u kompletnom mom postojanju na ovom svijetu i na ovoj planeti. Njegova majka je ona figura u životu koja ga je osim pružene ruke kroz vaspitne smernice motivisala da nikada ne odustane i da granica nema, već da ih on svojom radoznalošću sam postavlja. Marko nikada u svom životu nije stao. Prosto tako je odgajen, tako usmeren da ide dalje, da prevazilazi prepreke, da pomera granice svojih mogućnosti. Svaki novi izazov za njega u stvari i podstrek da može da ide dalje, da može da napravi još nešto u svom životu, da granice svojih mogućnosti i očekivanja može da pomeri. Prosto takav je, tako je usmeravan da se bori. Rođen kao borac, usmeren da se bori, da savlada sve prepreke, predrasude
koje bi možda nekome mogle da budu prepreka u životu. Marko je primer kako prepreke mogu postati motiv da se živi kvalitetnije, slobodnije i lagodnije, bez obzira na invaliditet.